Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Bantwana benkosi lo guqile unkosana kaMalinga ethembelini laseNkulisa kumshumayeli Mkhwanazi. Ngokusonta ngilapha esanda nezwe ngoba ngilelizwe. Sithunyiwe ke bantwana benkosi. Umshumayeli uthi asikhulume indaba kaShembe sibabazi ubukhulu bukaNkulunkulu wasebuhleni. Indaba kaShembe ke ayinakho ukuthi uhlakaniphile noma uyazi noma ungachaza ngithini kodwa ayinaso isihlakaniphi. Ngiyangizwe kodwa kwesinye isikhathi athi umuntu ngeke ngamcwaninga uShembe. Ngifuna ukumbona uNkulunkulu. Ngiyangazi-ke mina uNkulunkulu mawucwaninga uNkulunkulu ingqondo yakhe isuke ithini. Ngoba uNkulunkulu uyohlala uNkulunkulu ngesikhathi sonke. Njengoba silana akekho umuntu oyengabutha bonke laba bantu balalela izwi lilodwa likaNkulunkulu. uShembe kuphela wafika nento enjena emhlabeni. Bantwana benkosi abangcwele basemhlanganweni. Nathi ke sisemhlanganweni ngoba mawuthi abhekanyela isana nezomhlangano lona eSPU ngempela ongafanele ukuthi uguqe ingane engangami kangaka kuthiwa ikhuluma indaba kaNkulunkulu. uNkulunkulu ke njengoba esesibizile kule ndawo yakhe eyingcwele ukuthi sizokumkhonza. Laba ke abasemhlanganweni nawe njengobulana nje ngiyangithi mawusemhlanganweni ufana nomuntu osesibukweni. Mawuzibuka esibukweni sewugezile wabamuhle bese uyazibuka ukuthi unjani uyazibona ukuthi unjani. Njengoba silana nje mangabe uphambuka endleleni akudingina ukuthi uzutshela uyazibonela ukuthi angikwenzi lokho ngizoma Nazaretha. Maye uNkulunkulu akasenze ukuthi sinamathele kuyena. Namhlamna kethalile ilishile bantwana benkosi silandela uNkulunkulu futhi ke ngathi sinenhlanhla ukuthi simbone uShembe sisemhlabeni. Ngoba uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni ngingabona abantu bedlula lana nithi bayasibona njengoba siba ngakanye abasibuni laba bantu badlula nabasibuni. uNkulunkulu usafihlile kibo ukuthi bangasiboni. Mhlabe wamaNazaretha uthi mina ngangidlula lana nje ngaleli langa kodwa nganginganiboni kodwa sikhona abadlula namanye ababona. Kodwa uNkulunkulu usifihlile ukuthi singabonakali kibo ngoba isikhathi sabo asikafiki. Ngelinye ilanga yathi ngena inkosi uthi ngole nkosazana ngena lapha ebuhleni sazi kahle noma kwakuJanuwari noma kwakuJulayi lwathi imali ngena sikhuza ingcwele lwase lifika ngithatha umbhobho ala ngabe lisasho nokuthi nganibingelela abantwana benkosi. Lwavele lathatha umbhobho lathi abashumayela abaphume abantu sebegcwele emadokodweni igebe ngizigcwele emadokodo. Ngoba abantu bayazi ukuthi lapha ebuhleni make kwathiwa nje uyingcwele wonke umuntu usesangena ubheka uShembe. Bese igebe ngosizakala ngene emadokodweni ithatha yonke into yamaNazaretha. Kodwa ngalolu yasuku uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni wayesikhombisa ukuthi mina ngibona la ningaboni khona.
Amen. Zabanjwe igebengu ngalolo suku zaba inqwaba. Ngambuka ngalolo suku uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni uNtaka uShemba ke fana ngempela nathi ubona ekujuleni komhlaba la singaboni khona nje. Lo nkulunkulu ezweni lakithi ufike wenza isimanga ngelinye ilanga ngathi mina ngilele esibonakalisweni ngabona kuthiwa inkosi yasebuhleni izonyuka noma ngabona inkosi yasebuhleni ijika lapha ngasecwaka bayazi bangakithi ijika lapha ngasecwaka idundubala ihamba nalabo abahamba nomhlangano ngathawu ngoba uthi ngolenkosazana nje lolu ngabe msingathophu liyapi na hayi ngase ngitshela ukuthi hayi bekuyiphupho kwahamba isikhathi kanti abantu bezwe lakithi bazohlangana amabomvu wonke ehlanganele ukuthi ayokhonga inkosi yasebuhleni ukuthi ayize lapha eMsingathophu izogeza ngoba abantu laphana yathi mase ifikile inkosi yasekuphakameni inkosi yamabomvu yangayamukela yayixosha yasishiya isiqalekiso yayizosusa leso siqalekiso inkosi uthi ke mase kuqhubeka isikhathi sebeyikhongile inkosi undunankulu lo wangakithi uthi bekade sambile siye la eDanawosi siyocela uShemba ukuthi akeze lapha emabomvini azogeza isizwe samabomvu uthi kodwa into engiyibonile lo muntu akefani nabantu uthi behamba phezulu nani niyazi eDanawosi khakhana umthatha ambeka phezulu uthi akabone na ingane encane nangu uShemba uthi weza lo muntu uthema ngabe fika lapha phansi bekhuza ingcwele abantu beguqile bonke uthi ngase ngiyabona ukuthi impela lo muntu uNkulunkulu uthi ngathi noma ngombheka la ngemuva uthi ngamthothi unanamehlo lapha khona ngemuva uthi kube kuyangami ngaba abantu bonke bayishiya inkonzo zabo balandela inkonzo le engiyibonile ngoba iyona inkonzo engiyibonile noNkulunkulu uyasithanda ke uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni maNazaretha udinga ukuthi sithandane sibe munye sizwane singabukani ngamehla amabi ngicela uzongifundela incwadi kaLevi 19:26 Sekshoyayizayo akuphakame zinto negazi layo. Levi 19:26. Iyo. Levi 19. Anoba abangena bejabile Levi 19, we should do Levi 26 verse 19. Abangena bejabila aphuma bejabula
anobangcwele anobangcwele kimi Levi 20 verse 26 anobangcwele kimi anobangcwele kimi ngokuba mina Jehova ngcwele ukuba mina Jehova ngingcwele nginahlukanisile nabanye abantu nahlukanisile nabanye abantu babami kuba nibe abami amen. Bantwana benkosi umshumayeli uqeda ukukhuluma lapha kwaye kubuhlungu uthola ukuthi noma ngelinye ilanga kwathi kudlala labantu ababedlala kusafika isikwata la sasiqala ukufika kulelizwe yayikhona yensizwa njengoba silana yikhona abavula amafoni nje abakhuluma no WhatsApp abangekho kuyo yonke lento ezwa lapha nangalelo langa lensizwa yayikade ilalele khona wathi mangabe ekhahlela ke lo walelizwe ngiyabona uyemfavor noma iclub ekayifavor yayidlala wezokala khona lapha enkonzweni sethi uyakhombisa ukuthi akekho kuyo yonke lento lekuthiwa yenziwa lapha hayi ungaqamalazi uNazaretha njengoba silana nje awanceliswa mawele kuleli bandla uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni njengoba esibizile nje isabatha noma abantu bethi isabatha khona bathi nakusasa isabatha cha isabatha namhlanje usuzenzela imawenza ngokwakho lo uNkulunkulu ke wathi mangabe sekishaya isikhathi efika lapha ezweni lakithi wafika uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni ngase ngithi mina awu kanti ibonakaliso nami ngiyibona ke sibe yiqiniso ngoba nangu uShembu sefikile wathi mayefika zenyuka imoto kwakuyigrabuli lapha kusuka nje uma uphuma nje ecwaka ulahla itiyelo ungena kwigrabuli wazodwa ndibalwa ushona emsingathophi emzini kaNkosi wathi mayefika khona kwenziwa konke kwenziwa wakhipha imgidi sasina ngalolo suku 30 minutes kwathiwa nje uphuma izwi lathi umgidi abantu bonke kwase kuyavunulwa kwase kuyasinwa kwaba u30 minutes mhlambe thina nje esizweni sasiwu10 ngoba izimali lithi umgidi abantu bonke alisho ukuthi khona obukayo khona ozobukela lithi umgidi abantu bonke namanje uNkulunkulu uzothi mase uvala umhlangano mhlambe uzoshatha umgidi abantu bonke akekho umuntu ekuthi uzobukela umgidi thoma ngabe kutholakala ukuthi awuphumeleli kuyovunula hamba uyosebenza kunemisebenzi eminingi lapha yana umbe necilo wenze yonke into ezizwayo kube leyo nto oyihlale ngoba maye sethe umgidi wabo bonke abantu noma ungashaya izandla ungavunule ufana nomuntu owenza isona ngoba wenza ongashiwo njengoba silana nje uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni ngakithi bekunezimpi yathi insizwa yathi mangake ngumtholi lo muntu waqeda impi la kulelizwe yathi angazi ukuthi yathi ngamnika ngisho inkomo ngase ngiyacabanga ukuthi lo muntu akazi ukuthi kwafika uShembe kulelizwe kwase kuba khona ukuthula nowaye kade phathe isibhamu sibonda sinamsebenzi wasithatha usilahla uthukela kwakunzima ke ngakithi ngoba kwakuthi mawehlile njengoba kuze uDisemba nje uthola abantu bazolala entabeni kodwa uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni wafika waqeda konke lokho ngakithi ke abantu bakhona bayakholwa bangamanazaletha namanye mawuphuma ukuthi uhamba nqamula ukuthi mawuqala nje ukuthi eNewcastle nanka amathempeli ngapha nangapha ethempeli ngapha nangapha uzoshona ephumulo uzodundubala emsingathophi wela uthukela nanka amathempeli uNkulunkulu abantu baphendulile kodwa manje makutholakala ukuthi mina ke manje sengikuleli bandla ngiyinazaretha kutholakala ukuthi umuntu esemphendulile uShembe bese ngombuyisele emuva nomuntu athi yafika yena afike nje isigodla ibhamu sonke la kukhumeni inqondo ithi inkosi ithi umubu seyangena lapha ithi wona amatshe amhlophe lawo seyawajampa angene phakathi kwethu uthi ngoba bakhona abakhe khona lapha sengathi uLucifer angesibize ngabantu bakhe ngoba ithi inkosi yasebuhleni inkosi ilanga ithi kwakukhona intombazane noma inkosazane eyeza lapha kimi yathi maye ngibheka ukuthi ayingethuki
ingibiza ngayo yonke into ekhona emhlabeni. Ithi ngathi hayi gibela ngaphezulu kwendlu ungethuke beze bonke abantu. Ithi kodwa lengane kade ingenwe idemoni engenokufa. Ngoba njengoba ngithi ucwaningo ushemba kulungile. Uzosuka umcwaningo bese umlinganise nohulumeni lo uphethe izwi uyalingana naye. Ngendlela ezomcwaninga ngayo. Kanti ushembe uNkulunkulu ngesikhathi sonke. Amen. Ma simlandela uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni. Kufuneka sibe nenhliziyo ezithobekileyo nolaka lususwe kithi. Ngoba mawukholwa umuntu onolaka nasekhaya uthi mawufika ekhaya kumnandi kabe ingane zakho uyifike zikubingelele baba uyaphila ubuze ingane yakho uthi uyaphila yini hayi ngiyaphila bata bami nina njani kodwa mawuzothi mawufika kubaleke ngisho inkukhu kubaleke yonke into ngokuthi sekufike wena uNkulunkulu akasidalanga kanjalo thina ke uNkulunkulu sibekele umgomo omkhulu kawo ngoba awusamshaye nomunye umuntu niyazi nina insizwe ukuthi izathu zini ezenza ungomshayo omunye umuntu uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni mayekhulumile ngomlomo wakhe usengakhuluma inkohliso ukhuluma into ekufanele uyenze noma ngabe uye eNazaretha ngelinye ilanga ithi inkosi yasebuhleni kwafika intombazane lapha ithe mayefika yathi ngize kuwe ngizobuza ukuthi uvumelana abantu bagange ngawo bethu ingcwele ithi ngathula ngalalela wathi ngoba uJesu uphela kwathiwa uyingcwele uvumelana nabantu bagange ngawo ithi inkosi ngathi ngingakamphenduli wayeseshayeka phansi lo mntwana wathi mevuka lapho wavuka wathi awumaNazaretha anisitsheli ngani ukuthi uJesu sebuye bathi indaba kaShembe asikhulumi kahle ngiyangazi ukuthi asikhulumi kahle kanjani kodwa khona iningi labantu lisho njalo lithi indaba kaShembe asikhulumi kahle sengathi uNkulunkulu angasikhumbula ngelilanga ngathi ngisuka la khona la eDolfontein station la sigibela khona thina masekhaya lagcwala ke imoto ithe mayigcwala imoto wayesethi omunye ubaba mayengena udriver wayesethi driver sicela ukuthi sicela indlela uNkulunkulu ukuthi same kahle wayesethi ngicela le yansizwa yakaShembe isiphi umthandazo wokuhamba kusho ukuthi ke ngangikhona ke ngazi ukuthi uyangibona kanjani wathi mayesho njalo kwakukhona omunye umuntu oyehleli lapha ngasemnyango ephethe isikhwama sakhe nje esikhulu ngiyabona ke labantu abasiza abantu wayosiza la kayosiza wavelwala lo muntu othi hayi ngeke kwenzeke lokho sonke siphume emakhaya sithandazile ngase ngiyacabanga nje uba sethela ubaba ucela ukuthi ngithandaze ngenze njani ngase ngithi hayi bantwana benkosi asithandazeni sonke omunye abiza uNkulunkulu wakhe akamethembayo okhonza imbongolo uzobiza imbongolo asho ukuthi imbongolo sengiyahamba manje ngicela uhambo oluhle nawe ubize lokho ukubiza sathandaza ke kwaqedwa kwahanjwa kwaba nokuthula ngase ngiyacabanga ukuthi kusho lo muntu ubonile uma ngithandaza mhlambe njengoba kuthi inkosi asekuphakameni yakahamba yafika komunye umuzi onendoda ekade iphatha zona ikhwama wayifica ingekho wathi mayefika wafika wahlala phezulu kwebhokisi enento zayo zase ziyasha lezi zinto phakathi ebhokisini mayefika lo mnikazi emtshela unkosikazi ukuthi hayi lapha ke kwafika umuntu othe uShembe akangakufica kodwa ufike waqhwakela lapha hawu uqhwakele lapha entweni zamathi mevula wathotha amalahle uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni unothando nathi bangcwele amen futhi uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni konke asenzela khona akuyona imicabango yethu ngicabanga ngelinye ilanga kwakukhona inkosikazi ezweni lakithi engangithi ithanda uNazaretha ngoba umuntu mayesangena kulo Nazaretha uba umuntu mayebona eNazaretha ubona into enkulu nami ngaleso sikhathi ngangijela ukuthi lo muntu njobe sethi ulandela uShembe senza naye imthandazo yonke lo muntu ngempela uyasuka kule nkinga yakhe akanayo kanti lo muntu hayi akasukile ngelinye ilanga wapha ukudla sadla neyisizwe yakwakhe sathi masidla singakadli yafika ingane yakuletha ukudla thema kulethile ingane ukudla
yayisithi mina ke kuthiwa ngobaba omncane, yayithi ngobaba omncane, baba omncane uthe uma wena uzodlala ubhuti ngoba akakudle lokhu uzodla lokhu. Awu bese engqondweni nami ngizibuza ukuthi hawu kohlukaniselwana ukudla phela lo muntu ukudla angakudli ngiyakudla lokho akakudlayo mina. Nase yathi mayiphuma ingane ngathatha ukudla ngabe eceleni sadla lokudla kuthiwa kudlwele ndoda. Sathi masidla lokhu kudla siqeda sase sishiya kanjalo sasuka sahamba kanti simile kwenye indawo khona indawo esasimeke yona nje. Ngiyayibona ingane nayo yahamba ilanda izitsha lapha lezi bekade sidlela kwezo. Mayifika ingane ithatha izitsha ubuyela nazo lapha endlini eqhibeni. Kwaba isikhashana ngayibona isiphuma nalobhesene bekuthiwa udliwe mina. Yaya utipa le kolozisi khona indawo olozisi ngazi ufenisi but ufenisi lezihlahla ezimile la ezinameva. Yaya tipa lapho lengane. Kwathi makushona ilanga ngibuke ngibonile yenze njalo ngase ngisuka ngathi safika sangena khona lapha ekhaya ngase cleanses athi ngithi ukuya ngaphandle. Ayishiya ke lapha lensizwa ngaya kanti ngiyobona le nto ibichithwa ile ngane ukuthi ngampela yiyo le nto bekuthiwa idliwe yimi. Ngathi manje ngiyafika lapho ngafica amagundane ephiqili kanje ephiqili. Ngathi uNkulunkulu wasebuhleni uyakwazi ukusivikela etheni esingaziboni nesizibona. Ngoba yona lenkosikazi ngelinye ilanga bangithi yayisithi ithanda ubuNazaretha ngelinye ilanga mangabe ngilele kade senza nawo umthandazo uyafika uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni inkosi ilanga ifika kimi ngolaka ithi mntanami ufunani kulo nkosikazi. Awu mina ngithi ngicabanga nami ngiphendula ngenhliziyo ngithi awu baba siyathandaza nje. Ithi inkosi lo nkosikazi akafune ukukholwa lo muntu akafune uNkulunkulu ufuna wena. Ayisho ngokuthi ufuna ungenzani kodwa ngabona namdala vele ufuna mina ukuthi ngihambe. Yasuka lapha inkosi asekuphakameni yanqamula yabheka umuzi wakhona uma ngabe ungawunakile ngathi umuzi wodwa nowakithi. Mawukude nje ubona kumuzi wodwa. Yasuka inkosi ayakufika lapha elala khona yathi mayifika lapha elala khona ngazi ukuthi afika thini ke. Kodwa nje kusuka ngalelo langa sagcina ukuthandaza naye sasenza ulala nathi ngambone sihambela le kude. Ngase ngithi angazi ngambuza kanjani lo muntu ushembe nje wathi esuka kimi nje ufike wathini kuwe. Manje ngisho ukuthi uNkulunkulu lo esimlandelayo abantwana benkosi uNkulunkulu ngampela futhi ke njengoba inkosi la ngithi umuntu mangabe esuka eshiya ubuNazaretha usuke edinwe yini le ngake suke imdinile ngampela ukuthi ngashiya abantu bengena wena uyaphuma wena bengena abantu ngoba uyazibonela yena ukuthi ngampela noma ngabe ke emehlweni ubona ukuthi uyabona ukuthi umhlaba wonke uza lapha ephakameni. Ngiyabuka nasenkonzweni bakhona nomama ekuthiwa abafundisi athi mangabe efika umama efika ngoba kuhleli nje kanjena afika angene ngapha ebandleni lensizwa ngoba umfundisi. Nabo mama bakhona bakhokheli nabo befundisi bala kuleli sonto kodwa befundisi bomama. Ukuthi ngoba babizwa phela ukuthi abefundisi abakhokheli kodwa ngeke nje basuke noma sekufika abantu bezembangazo beze lapha esontweni beze enkosini yasekuphakameni khona abantu abanamagama aphezulu lapha eParliament. Uthola ukuthi sesiyamthatha noma ngabe umama simthatha simbeka ngapha esayidini lo baba ngoba sithi uneka cha akaye ngale kwabanye omama ngoba umama. Kusho ukuthi mangabe sithatha laba abantu sibale laba esinabo esontweni sibabukela phansi siyabadelela sizabayilutho. Ngoba laba bafika bephethe imali bephethe nangomlomo nangamazinyo sifuna beze ngapha ngakuthini. uNkulunkulu akasikhumbule abantwana benkosi lendlela kaShembe abadala bathi ifuna ukuthi ube nenhliziyo ethobekile ube umuntu osiphethe. Ngicabanga ngoba ngangasuka ngelilanga ngisuka lapha eMtuba kanti omunye umuntu ufaka inja lapha ngaphansi lapha phansi kwesitulo akakhulumile noDrive. Mina ngangazi ukuthi inja ayikisiwe udokotela noma ngibe namasaka nje ayisithupha nje empuphe ngithi ngwabeke ukuthi azodliwa izinja. Kodwa abantu bayakwenza lokho khona lapha nasesontweni sebeyakwenza abantu ukuthola umuntu ufuya izinja. Uyabona uma uyiNazaretha usafuya yonke leyo nto leyo.
hayi usahamba eceleni kwaleli sonto ngoba uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni uthi mangabe ngilethe isibusiso mangifika ngithola ikhona izinja leso sibusiso leso ngiyahamba naso ngcono ngasinika umuntu ongakhona kwathi siphakani nendlela lapha ngazi sasiklipi idrobho lapha ngezwe ngabantu sebekhala wenza inja lisiphumile lapha la kade ivalele khona isiphumile ihamba lapha manje abantu mabethi inja yabaphazamisa hawu nansi inja udriver thatha imoto ayibuyisele eceleni ekabanisha akekho umuntu othi yakhe ekabanisha akekho umuntu othi yakhe kwaba inkinga nje ukuthi kuzothiwe kabani bathi abantu hayi ithatha ishilo lapha esigangeni bathi udriver ayekeni sengizofika eGoli kube yami imali evelayo lo muntu uthi hayi yami nami nje ngacabanga ngathi awu lo muntu osethi nje yakhe sekubuzwe kangaka amaNazaretha ukuthi inja ekabani manje basikile inkonzo amaNazaretha inja ayifuthi futhi ke ngeke sikhulume ngomthetho ngoba umthetho uyaxabanisa amaNazaretha umthetho imali waphatha umthetho enkonzweni usuyonile inkonzo kodwa uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni kubantu uthi mase befikile kufanele baphathe inkonzo wena ophethe inkonzo usho umthetho ngoba ngeke yila kuthiwa wanika insizwa kaNxumalo wayinika inkonzo yathi mangabe iqedile inkonzo wayesethi uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni lenkonzo lebiphethwe lo mshumayeli uyifake ehlathini alikho leli sabantu wathi ngoba ubaba zoshemba washo ubukhulu kaShemba ukuthi yina kangafuni yenziwe kuleli bandla ngelinye ilanga njengoba sithandana ngothando okucishe kubolwa sesihogweni akuvumelekile kuleli sonto ukuthi ingoduso yami ngiyicelile ngiyilobola bese ba umngani wakho oyinhlasuthu ngelinye ilanga uthi umfundisi lapha wathi mathi inhlasuthu ayifunda umthandazo yawufunda lenhlasuthu umthandazo mayithatha isihlabelele ithi yasivula kwaseqatha isithombe kanti isithombe seyingoduso sengoduso yeyinsizwa sifunani kuye uchazwa yini mangabe sibona lesithombe ngoba nengane abantwana benkosi lezi zikaNkulunkulu wasebuhleni njengoba ethe asithathwe lezi zingane wathi asiganwe lapha nalifa likaNkulunkulu libekile mawusuka ngaphandle belulanda impela umuntu onezipho ezinde nezinkopho ezinde uthi akabe umngakho ngibuke mase nishada niyayifaka lezi zinkopho lezi uyinhlasuthu usine nalowo muntu ngoba phela akhombisa lo muntu uthi yena ngempela udonsela esihogweni ngidonsela kwenye indawo zindi inkopho ezithe angazi mangathi useyeza nje nasephoyiseni lethi sicepho ukuthi iphoyisa lithini malibona inkopho ezinde ngaka ngoba nako WhatsApp niyathanda ukungena nakuloko ukuthi uTikTok niyangena kiko angazi ukuthi mina ngomakoti wami mangakabona ngalo kuTikTok ngambuza kahle ngithi ngiyafika lapha noma ethi yafika ngoba esebuhleni yathi yafika kuthi hawo umakoti kamali ngalona athi abanye awusiyamanzi sihlale simbone la kuTikTok lokho uhlala khona nje kuTikTok uyabona nje ukuthi uyazi kubuhlungu ukuduka komuntu ephethe isibani kuthiwe wena khanyisa bese kuduke wena ngoba uNkulunkulu wasebuhleni njengoba esibizele kuye ukuthi asilandele yena silandele indlela zakhe ongifundele kaJeremiya 6 ngokhuluma kobani baze bezwe bekindlebe abayisoki nayo engilahleka lami bayibhela sesijwayele ukukhuluma ngoShembe kuphela nalana esitimeleni uthi umfundisi umvubu ngathi kade ngishumayela esitimeleni uthi ngithema ngiqeda ukushumayela sengehla uthi ngathi mangehla waseqhamuka enye intokazi uyayazi bakhelene uthi yathi baba ngiyalizwa leli vangelo ukushumayela ngiyalithanda uthi ngathi hayi yoze sonto uthi athi manje esontweni angeke ngikwazi ukuze esontweni ngoba anginazi iqedi ngamabhuluko awodwa. Jeremiah 6 verse 10. Ngiyakhuluma kobani ngiqinise beze bezwe. Ngiyakhuluma kobani ngiqinise baze bezwe.
bheka indlebe yabo ayisokile bheka indlebe yabo ayisokile. Yabona njengoba ngivulile nje la, abantu bacabanga ukuthi into yamaqaba le ukuvula la. Ukumbone yena uBhombela lapha uma umbheka lapha esihlabelelweni ukuthi uvulile. Ngiyena imbone. Angifundele lapha verse 10. bangelalele Bafundela lapha 16. Kona lapha ezansi 16 verse. ushilo uJehova wathi Shilo uJehova wathi, yimani ezindleleni imani ezindleleni zasendulo. nibheke nibuze indlela zasendulo Yebo. ukuba yiphi indlela elungileyo nize nihambe ngayo nitholele imphefumulo yenu ukuphumula kepha bathi asikuhamba ngayo. Yebo Nkosi Nkosi. Bantwana benkosi, uShembe uyadinga ukulalelwa. Yikho konke akakusho sikwenze. Ngoba uNkulunkulu wasebuhleni njengoba ngikhuluma ngezinja nje. Ngiyaxolisa ukuthiwa imalasi. Sengibiza kabi uma ngithi inja. Njengoba imalasi ingafuneki kuleli bandla, uningi okungafuneki. Njengoba uNkulunkulu ngithi wathi umfundisi mayese befikile abantu lapha sefikile umfundisi kade bephikisana ngokuthi inkukhu le iyadliwa yini. Bathi abayidlayo hayi iyadliwa, bathi abangayidla idliwa. Kodwa uNkulunkulu wasebuhleni wathi inkukhu njengoba athi ingadliwa, wathi uthe emile buka kwase kuqhamuka umuntu oyisangoma wadlula wathi uthe mangabe edlula lo muntu oyisangoma wayesekhafula lokho akakhafula ukukhafulela phansi yasegijima inkukhu afika kucosha. Uthi uNkulunkulu wasebuhleni leso silwana sifanele ukudliwa umNazaretha. Amen. Kodwa sitheleka njengakuWhatsApp. Sitheleka kwiso njengakuWhatsApp. Manje ke ngibuke kwesinye isikhathi ngithi mina uNkulunkulu akosikhumbula ngoba singabantwana futhi sifuna indlela. Futhi into mangabe ifika enhlizweni yakho ukuthi ikhuluma nje wangiguqile nje akufanele ngesaba ukuthi lento lena ngikhuluma noma ngikhuluma indaba oyaziyo ilungile ngikhuluma uyayazi kodwa ukhona ofikayo ungayazi le ndaba. Amen. Manje mangabe ngigodla enye into ngigodlela ukuthi ngesaba ukuthi hayi wena mNazaretha uzohlubuka, cha uzongena esontweni ngoba nazi ingane emva kamkhokheli ezihlala nabantu. Kodwa mayifika kushamba isufika ithi ngicela ukuthi uNkulunkulu angiphe umendo. Ayithi mayifika lapha phambi kaNkulunkulu noma phambi kaMshumayeli ithi Mshumayeli ngicela ukuthi lo muntu engihlezi naye angilobola angishade. Ngoba mangabe ucela omunye umuntu phezu komunye umuntu udala inkinga. Manje ke bantwana benkosi njengoba silana kufanele sethembane mina njengoba nilana nje ngitsho ukuthi ngikhuluma kumaNazaretha abantu bakwethu engazi ukuthi kufanele siqwashisane ngawo. Ikhona insizwa laphana eyathatha inkosazana ithema angazi ukuthi mangabe ugqokisa umuntu kanje abehlaza njengoba kugqoke labo makoti umgqokisa abehlaza umthathe ebhentshini eseyishayela intambo kwenza konke wafika kuwe waba umakoti bese kuthi egcineni bese yama mawala umuntu omncane kangaka ukuthi akenze njani. Uthi akashone umuntu omncane kangaka ngoba phela usefunde yonke into abengayazi. Wena usiyamiyeka manje uthi wena awusamfuni. Ikhona insizwa lapha yana ngiyangidumala ngithi mhla iphethe inkonzo lo muntu kukhona loya muntu asehlukene naye akamxosha ngaphandle kwesizathu lo muntu loyo uyoyizwa yini leyo nkonzo mayiphethe lo muntu ngoba lo muntu umshumayeli futhi ebandleni. Akasiza uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni maNazaretha ubungcwele bungonakali ngathi. Amen. Mangabe sihamba kuleli bandla uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni akathokoze ngathi. Wakwahamba noShembe usuke ebuhleni eKhenani. Uyakubona ukuhlupheka kaNkulunkulu, uNkulunkulu uhlupheka okwedlula thina. Abantu wathi sefikela lapha entabeni umphathi walezi inhlangano lokuthuko lomisi. Wathi bengithi mina uShembe bese bamba inkonzo uzobe sehamba nje bashiya abantu hamba yolala ehotel elithile ngoba njengoba ngilana mina uzophuma ngiyolala ehotel. Wathi kanti nihlala naye lapha bengazi nihlala uhlala khona lapha uNkulunkulu ongahlali ngabantu uthi inkosi ilanga uNkulunkulu ongahlali nabantu idakeni uNkulunkulu loyo. Amen. Ngakithi bantwana benkosi uNkulunkulu
namanje ngiyangithi liyasizwa nje yathi if uyafisa ukuthi ibone ukuthi lo muntu waqeda izimpi zasemsinga yathi ngamnika ngisho inkomo ngabona lo muntu ubona ngathi kwafika ipolitiki nje emhlabeni kwase kuphela izimpi cha kwafika uNkulunkulu othetha okhuluma into besiyenzeka ngakithi nje hayi noma kukhona abantu bayazama uvele nje agcineshe nje asho nje ngoba wakhuluma umlomo ongathithima wathi mesefikile uNkulunkulu wasebuhleni lapha kusuka ecwaka phezulu kuyoshona kwagcina kwaNkosi kunetiyela manje lisuka lapho izinto yoshona kwaNkosi wakhiwa lapha neHome Affairs ngaphezulu emsinga umuzo wenkosi lena wawunjengowakithi mawubuka udelelekile ungeke usho ukuthi umuzo wenkosi kodwa kwathi uShembe senyathele lapho inkosi ihlala ethezi manje inkosi yalapha eMabomveni leHome Affairs kuyasetshenzwa lapha kuyiyo ngalowo nyaka kwalinywa amasimu laphana kwafika belungu basilimela amasimu onke mahala bafaka upoison wabo mahala okuhlakula ukuthi akekho umuntu ozohlaba hambe yonke isikhwebo kwathi wathi balime nje balime ukuthi nawe ungafika ungenuke noma uyangena bakhala abantu abanamasimu ngeke hayi phelele nje tshalo umlungu akuyona yini sizoyidlisa ensimini yakho ubukhulu kaNkulunkulu wasebuhleni akafika kwabenza ezweni lakithi manje ngithi ke abantwana benkosi uShembe njengoba esilandile ulandwe ngendlela yakho yazi into walandwa ngayo ukhona umuntu onenhlanhla uthi mangabe buka uMnazaretha abese sibona sibahle sinje abantwana benkosi athi mayesibheka bese ethi nami ngiyafisa ukuba yiNazaretha athi mangabe bheka amakhosazana nenkosazana ithi nami ngiyafisa ukunyomboza njengengane zasebuhleni ngelinye ilanga lapha yafona ngoba zingane zikaNkulunkulu uthi uShembe make waphuma wagane umuntu ongakholwa uthi ngaphansi komcamelo khona imbazo lapho ngaphansi yakhuluma insizwa ikhuluma ngefoni nami ngilalele ngoba uyazi uMnazaretha mawuthanda ukube uthande ngalendlela engathi sixakile uyakhuluma lo muntu nefoni kanti ukhuluma nomuntu okholwa lapha esontweni lithi awu njengoba uzwana nami nje uyayembatha nina nsuku esontweni uyamboza yini ithi le nkosazana yebo ngiyamboza uthengani kuthiwa mangabe ungenzi kahle inansuku kuyaphephuka ithi le nkosazana yikho leyo nto kunzima-ke abantwana benkosi kubani bakhulunywe behlolwe ingane wali kuJulayi nje ithi insizwa yakwaZuma engasekho emhlabeni ithi nami ngathatha iy'ngane zakithi zahamba zaya emhlanganweni zathi uma ifika emhlanganweni zabuya netifiketi ma ubone bazibuya khona ibala elibala phakathi nesiphomo uthi zitheke ma ibuya zabuya netifiketi zangikhombisa nazi itifiketi zizintombi nto uthi kodwa kuqhubeka insuku waqhubeka ukuthi ngabona iy'ngane zami nje zinona nje ngathi hayi zakhuluphala nje manje lezi ngane uthi ngase ngithi hayi kwenza ukuthi phela mina nginamatekisi nemali nje yonke zidla kahle lezi ngane aziswele lutho uthi kwaqhubeka isikhathi ngathi ngibone yayishaya inkonyane ibuye ebuhleni iphethe isitifiketi kuthiwe inkosazana makuthiwa ma uyeNazaretha musuphuza utshwala makuthiwa ma uyeNazaretha unjengoba lezi impunga zizinhlanga kanje nami itshebe yami njengoba impunga nje sengayihlaba ngodayi bakithi ngihlabe ngodayi ngithi ngenzani hayi ngibona lolu nwele mina luyisibusiso lolu lumhlophe kubaba ma singalifuna ngazi ukuthi sisho ukuthi uShembe akenze njani ngoba phela siluphiwe uNkulunkulu inyanga yezulu iziyathi ngifuna ukuthi nikhule nilingane nami uyazi mina njengoba ngibukeka nginsizwe encane nje mangangitshela iminyaka yami ngeke ikhona iminyaka yami ngaphezulu kwami kodwa mina ngiyakubona nje ukuthi uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni nami ngiyabona ukuthi ungibhekise lapha la kayethe ufuna ukuthi sifike khona ngeminyaka yakhe umntwana kaNkulunkulu ngiyaxolisa inkosi ibusise ningizwile uNkulunkulu ngasho ukuthi hawu bese kunika umuntu nomhobholo Konile ebusweni bakho
Sibonge.